Pozdrav dragi moji pratioci, još uvijek se nismo upoznali, ali nadam se tome da ćemo uskoro. Ja se izvinjavam što ne možemo sad da se upoznamo jer moj snimatelj, to jest moja ćerka, nije danas sa nama, ima svoje fakultetske obaveze. Tako da ću ja sad sama ovo snimati i spremati i nadam se da će vam se svidjeti. Ukoliko vam se svidi ovo moje spremanje i ako vam se sviđa moj kanal, ja vas molim da ostavite jedan komentar jer meni će to zaista mnogo značiti. Danas spremam jedno zanimljivo jelo. Možda će neko reći ne i previše zanimljivo, ali vidjet ću u toku videa po čemu je zanimljiv. Ovdje kao što vidite imam 3 šnicle, svinjske šnicle, oko 600 grama krompira, imam 3, da kažem, salamice, 3, ali sam birala malo masniju salamicu, znači uzela sam alpsku. Imamo začine koje ja često koristim, ali najviše od svega volim oregano. Onda crni biber, suvi začin, ljuta mlevena paprika i začin za meso. Pored toga isto će nam trebati i cheddar sir. Nadam se da ga vidite, možda ne, vidjet ćete kasnije. Isto za ovo jelo nam je potrebna i aluminijumska folija. Trebat će nam jedno 4-5 kašike ulja, jer trebat će zbog toga da ove šnicle kratko propršimo. Kao što vidite, u tigan sam dodala jedno 3-4 kašike ulja, ali možda može još malo. To će biti sasvim dovoljno. To ćemo sada staviti da se greje u kojoj ćemo pržiti šnicle. Kao što vidite, šnicle se prže. Nisam dodala sada nijedan začin, to ćemo dodati kasnije kada šnicle budu ispržene. Ne prže se previše, nekih 3 do 4 minuta sa jedne strane, onda ih okrenemo i pržimo sa druge strane. Meso nam se još uvijek prži sa jedne strane. Kao što vidite, meso bockam viljuško i meso zaista meko. Da, baš je divno. Tako. Već počelo da prima ovu boju, smeđu, znači još ćemo pržiti s ove strane dok porumeni, zatim ćemo krenuti sa druge strane. Kao što vidite, meso sam okrenula, sada pržim sa druge strane, pa ćemo se vidjeti i čuti kasnije. Šnicle smo pržili kratko, ali ima i zaista lepu boju. Biće ovo zaista jedan lep ručak. Vidite kako to lepo, fino, a i dalje je mekano. Šnicle za trenutak ćemo staviti sa strane da se hlade, dok ćemo mi drugo sada pratiti. Sada ćemo seckati krompir. Naravno, vi još uvijek mislite da je to klasičan ručak, krompir i šnicle, ali u stvari vidjet ćete da je to nešto malo drugačije. I nadam se da će vam se svidjeti. Krompir je neobavezno da bude sve jednako.
može i deblje i tanje kriškice. A bit će zaista lepo i ukusno. Opa, došla nam struja. Eto, na trenutak smo bili bez struje. Ali sada, eto, da li se vidimo. Eto i krompir smo iseckali. Sada ćemo to staviti u odlučenje. Evo ovako. Sada ćemo ovdje dodati malo ulja. Ne previše. Tako, dovoljno je. Dodat ćemo, kao što vidite, vrlo malo soli. Ne isto previše soli. I to ćemo sve ovako lepo izmešati. Da, ako neko voli crni luka, mi baš ne u porodici nismo ljubitelji crnog luka, više smo za beli, možete slobodno dodati glavicu jednu luka. I sad krećemo dalje. Sada sledi ono najglavnije u ovom videu. Ovdje imamo foliju koja će nam trebati za specijalitet, tako god. Uzet ćemo ovako foliju, cekat ćemo, dodat ćemo isto ulje. Sada ćemo to ovako razmazati po foliji, ali ne skroz. I sada ređemo krompir. Tako. Nije bitno uopšte da li su krompiri jednaki ili ne. Tako. Sada preko krompira stavljamo šniclu. I sada uzimamo začine koje smo prethodno pripremili. Ja ću ih ovako ovom kašičicom izmešati. I sad preko šnicle. Možete slobodno malo i utrljati. Krenemo sa druge strane i ponovimo. Tako. Rastrljamo. Da, krompiri će malo begati, ali ništa to nije strašno. Preko mesa šnicle stavit ćemo jedno parče, a možete dva, evo ja ću u ovom slučaju dva staviti. Možete slaninu, šunku ili neku domaću pršutu, šta god želite. Ja sam se ovog puta odlučila za alpsku jer je masnija i bit će još ukusnije. Ono što sada sledi je to da sada skupljamo foliju, pravimo kao jedan paketić. Evo vidite. To sve lepo tako sada zatvorimo. Tako zatvoren paketić stavljamo u neku tepsiju ili flek, šta god želite. I to ide u pećnicu posle da se peče. Vidimo se kasnije. Evo nas ponovo. Radimo posljednju šniclu, sipamo ulje, razmnožimo po foliji, onoliko koliko će nam biti krompira.
Ponovo dodajemo krompir, kao što smo to već radili. Zaista je jelo ukusno za gurmane koji to vole. Tako, ovdje ću dodati malo više krompira, ali ništa strašno. Idemo ponovo šnicla. Začin. Biće to zaista jedno lepo i ukusno jelo koje možete spremati svojoj porodici, prijateljima i tako to. Sada ćemo dodati isto salamicu i ponovo skupljamo i uvijamo. Evo, ja nadam da se sad lepo vidi, jer ne mogu da pratim kameru i ovdje da vam pokažem kako ja to radim. Eto, to je mi to. Prosto, lako, jednostavno. Kao što vidite, morala sam da uzmem veći pleh. Ipak tamo da je mala. Sada, to tako pripremljeno stavljamo u vrelnu na nekih sat i po na 180 stepeni. Vidimo se kasnije. I evo, izvadili smo paketiće. Evo sad ćemo ovako vidaškom da je otvorimo zbog pare. Je vruća. Vidite kako to lako unutra izgleda. Meso, evo vidite, zaista pomerit ću ovako salamicu. Pogledajte, meso je zaista meko. Vidite kako se raspada meso. Ali idemo do kraja. Sada ćemo preko ovih naših paketića staviti topljeni sir. Vidite. Tako da on već po toplotu, ne znam da li može da se vidi, već počinje pomalo da se topi. I idemo sad sljedeći paket. Otvaramo. Evo, vidite. Isto ćemo ovako staviti sira. I tu je, ako ćemo sada to malo stavimo. Tu nam je i treći paket koji je malo popopoli, ali ništa strašno. Evo vidite, tako to lepo boja. Isto stavljamo topljeni sir. I sada to sve tako vraćamo u rernu na 2 do 3 minuta, samo da se istopi kao što vidite već počinje zaista lepo da se topi. I eto, naš današnji ručak je spreman. U ovom tanjiru je van folije, a sada ću vam pokazati kako to izgleda kada je sa folijom. Evo, možete to vidjeti. U većini slučajeva tako se i služi u foliji, a možete i ovako bez folije kako vama odgovara. Želim vam svako dobro. Prijatno!